rimanda harimu Patricia Kakwanza uri omushubuzi kandi omutuuzi wa Mbuya omuri Nakawa Division omu rurembo rwa Kampala, Charles Otayi uri omushaho omuri Kireka Biseru omuri Kira Municipality omu Wakiso District, hamwe na George Amanyire wabaire ori omukozi omu Makaaga agarikushangwa ahari Kira ya kabiri Nakawa Division. Okurigirira kuhababa ebiro 2011 omwaka ogu ahari Mbuya Chwatu Road omu Nakawa Division mu rurembo rwa Kampala, bwanyuma y'okumanya ngu ebintu bikaba nibibaasa kukozesebwa nk'ekizibiti aha mushango ogwabaire gwakozirwe, Kakwanza akaihaho kandi yabishiisha. Omushango nigwo gumwe nigworeka ngu Kakwanza akakwatanisa na Nkwanzi Martha Katanga ori omwana omu Makaaga. Omushango nigwo gumwe nigworeka ngu Charles Otayi hamwe na George Amanyire bakayambaho abantu ababaire baruga kukora omushango okwebuzaabuza. Abantu aba bashatu abateebwa ahari rimanda nibeyongyera ahari fayiro eriho More Katanga ori omukazi w'omugyenzi oine omushango gw'okuteera omushaija w'amasasi akamwita. Fayiro ni emwe eriho omwishiki Nkwanzi ori omwana w'omushaija ogu Katanga kandi we takareetirwe mu kooti. Abashatu aba bagizaho kushaba bairu barikurabira omuriro yawaabo Elson Karhanga, konka omuramuzi wa kooti abagira ngu okushaba kwabo nikwija kuhurwa ebiro 4 by'okwikumi omwaka ogu, izooba eri bakwija kuba nibaruga ahari rimanda omu kihome kya Ruzira. Okurigirira aha rubaju oruhababi okucondoza nikukigenda omu maisho okutunga obwa mushinja bwona oburikwetegyesa okukoma abantu aba. Okurigirira aha kucondoza okuriho Amanyire wabaire ori omukazi omu Makaaga akakwataho Martha Nkwanzi Katanga okukiriza omubiri gwishe Henry Katanga banyuma y'okuteerwa nyina More Katanga amasasi. Henry Katanga hamwe n'omukazi we More Katanga nikigambwa ngu bakaba nibasapurayinga ebintu bitari bimwe na bimwe mu bitongore bya gavumenti ebitari bimwe na bimwe, omuri ebyo harimu na minisitule y'ebyokwerinda omu ihanga. Henry Katanga nateekateekwa kuba yabaire ari omu aha benjinya ab'obugabe bwa Nkore, kandi omukazi we More Katanga nikigambwa ngu aine obuzaare abantu bamwe abahanga omu gavumenti omu kandi abari omu minisitule y'ebyokwerinda, kandi nikigambwa ngu aba bagyezeho kukora ekirikubaasika kyona kurebeka ngu tiyateebwaho omushango gw'okwita. Tricia Katanga nawe ori omwana wa Katanga nikigambwa ngu akeetwa aha mwanya ogu bwanyuma y'okwitwa kwishe kandi taine mushango gwona ogwamuteirweho, konka nikiteekateekwa ngu nabaasa kukozesebwa nk'omujulizi aha mushango eyateirwe ahari nyina hamwe n'omurumuna. Amakuru aga gashakwa Judith Kukunda aba Sky TV ag'Enshonga muri Kampala.